Masaa mabuthu itino wa President William Ruto kutongo ese chathi cha mashujaa kuya Ithokwe kaunti ya Kitui na kwa kuya Kitui South otuine wa Inyali huvungulu wa Mogwo na unaendelea na kwikinyia na vala mweleva nomo vyo wa isasi ukuse iwe na mundu wa ukuu kana mundume wa ukuu wa miaka 24 atho mwongoni alama kwisilwa kwitha nenzangili kumanthi ya Somalia mundume huo kwa isitwa Harrison Lendi na leni mutandithia wa makae wetekana ata wathiwe kavinane kana wena nyanyae maendete kosa makaa kithekani mundume huko uyu waende na kwata witi hospitalini wa Kitui rifaro madaktari maende na kutatondu matonya kumye kesasi mwongoni wake Onesmus Shalo na Mauvo. Masaka utetina wa President William Ruto kutongo ese siku kwa mashujaa kiwanza nete Ithokwe stadium wa Kitui cha kati mawasi ya meisasi ni mane wiki kuya Inyali ila iwadini ya motha Kitui cha ithio na kutia mutumia umwe na maumisi meisasi mwene wake itina wakuvithu ni alama kwesi ilo kwithia nenzangilisi ambaye yake Somali iline yo Vietnamio mea ya akaona kuvithu kia mutandithia uwa makawa muna ndeleva wake ulama na alatite makaa kuya kisioni cha Inyali iyo ni mbidu kiwe yuoria nendete kitekana ngami siambabu kuma vile noko yona ando wangi mezi wanzia mambere mpaka wanbera nani na kwa tangali ya wori ndugu ambere mpaka muda akita muda na kompanga ya mbere mutomo akita mutomo watu ka ditigia binone tuketu Harrison Lendi anavyo na kisasi mwongoni wake na bala iki kwa meta mwongoni usi onatina kusemba hospitali ni wake tui kukwata uiti mana kizizazi tatu chumbo kina zile ulu angali kile kina liye boneti chakata uche kina mbabi na liye mwango wa tanpo neki wakomu na adukite kina adukite niona liye wamu na kuma na tukene simu siembe enena simu ilinyi ya tachi na ambato wana uzule mbeba na kena zimu ambato manda ujiombe tiwa vile vitu nekitiona ku salama ni wada beta azikane mere amokia mazi au nazine na meyo kali akau mere amokia matakitari hospitali ni Kitui rifaro niweta kana nimende na kutata kumutele se kumya kisasi kiu balama kuweta kana edwa undu etoneke hospitali ni o etina kwiko kunikilwa maumese alawe namo nime kumuthamisa hospitali ni munene wa Kenyatta kiko kieni kyukile wasiwasi munene katua enende kesioni cha Inyali kumutha balama kuweta kana sieko sia kubami na isasi ne siikathita muno na vai matambia mosa wana andu mone maende na kutua na mathayo nangi kutua na maumese mai nete kwenda ofisi ngale kwezi na ujuja amu bakanwa manika balawi kudeni lewe pale bota na riba na baba ni bogi kuja wewe kwa bakane tu wenda muno ngene tu wisi ile tukilete ne tu zeno tukilete ile kwa kana ne kitu MC wa mutha Dominic Mwamusi na kenwa wetakana musumbi thenu waneni wake muthenyani wa iyokolea kunene abato wa muwa mutha ni ukona munene na kulekelelwa kwa enende ma mutha kwendea na kuumiwa ni enende alama kwisilo kwithia memba yake Somali wala wetakeka vindani kale vikitendeni wa hospitali wa Kitui kutethese mutumia oku kwata uiti nanya kwa wala mutongoi nona nini nikibudia ndo ndo wa security tutheto tuyonene amono na ngetha ni tukilitie muno ndo la ile kwitho kutona kushughulikiwa na kwenda tuna sherehe nene tasio yo sia mashujaa day para tu expect ya musumbu wa Kenya nene obo wa usese twende kwandeto sia muthembosu na nikendo cha macha muno aluma Kitui monde na tongo na aluma muthana ndongo sia Kitui county me na wiko ati munene muno akwiwa musumbu nene obo wa usese ndo aluma Kitui county na muno ma wodi la ngame nime dito mena na muno wa security ito ni musali wambe kunena ngwa tabe mabuti mea utumeka na nungwa na kiko kila kikieno ndo mabuti ala na ile tometo mwane majangilo Delivote Blingo Muvomo Tongo TV Neto Onesmus Chalo.